Urang terlemang bulan Ramadan, molen hairakan kanduri raya, udayah budi sambung karangan ulama Tuhan di Aceh Jaya. Abu Ibrahim ulun bakisah yang alim lupa ilmu agama di umum muda Abu Lamdaya dalam daerah di Lamdo Jaya. Abu Aidarus pimpinan daya sinan metua ilmu fon mula ton pet sikureng Abu Nemina bahasa bohdaya di Nanggronaga. Di Darussalam langsung nepio dengan niat sungguh merenau agama ni abuya ilmu puro delapan tontro duda nebungka limang sikureng ton mesejarah Abu Nemina umudi mesra Ba'abun Aziz ilmen papa Syekh Mantiqiyah murid abuya nekaji kitab petupan surah necok natijah mandum perkara istimban hukum yan payah-payah ngan tulung Allah Abu kuasa sampo upadang Abu troh langkah ba'wali Allah Syekh Zakaria Tun 67 Abu Nepio hajat nekatro ilme nekana newo disinan nepedang daya dalam daerah merhum daya di kampung Jangun ilmen papa sampo metua panggilan teka si kurang 7 Aceh Medara ulama Allah netinggai dunia Aba Asnawi nesambung daya murid metua ane syekhuna berikan ilmu gure metua santri lamdaya
rame lagoina yang dari Lamno Aceh yang luar daerah kenan teka sampo Malaya na cabeng daya jino metua lon sebut nama murid di telefon bantu dang daya gampung geaya di Waila Jaya Abati Ramli Abu Hasballah melabuh megah Mustafa nama Haji Anwar di Tanah Mira Abu Ataila di Kutaraja Haji M Jamil ne pimpin daya Jemala ayah pondok asrama Abu Sanusi ngan Abun Nudi di Gampung Juli Abu Zenama Abati Amri di Matangkuli di Kota Pidi Abun Mukhtar nama Meahlun gure benebi Han abih rawi nama syekhuna memada ono kisah kebudi meahai akhi menyona cupa maklum kamonyo kan ahli seni kisah lon rawi hibur saudara